Koji su planovi razvoja Virtualnog muzeja Olimpijskog komiteta Srbije, pitali smo Natašu Janković. U daljim planovima, dakle, imamo deo multimedije koju ćemo svakako razviti. Dakle, trudimo se da još pronađemo arhivskih snimaka, da se podsjetimo zajedno svi na lepe trenutke i osvajanje medalja, ali isto tako planiramo i u perspektivi da napravimo i virtualne izložbe, što znači da u odnosu na određenu temu, dakle, imaćemo virtualnu izložbu, da li je to priča o olimpijskim posterima, medaljama ili simbolima, tako da uskoro, eto, mogu i posetioci da očekuju i taj deo. I ono što je nama jako važno, to je edukacija, promocija olimpijskih vrednosti, dakle, i za nešto mlađi, da kažem, uzrast, razvićemo i taj deo edukacije, gde će moći da se preuzmu različiti materijali koji su prilagođeni deci osnovnoškolskog uzrasta, koji će moći da ih koriste u slobodno vreme ili u školama u okviru redovne nastave ili edukacije. Dakle, potrudit ćemo se da zaista Virtualni muzej bude mesto gde, pored zainteresovanih posetioca koji su ljubitelji sporta i, da kažem, mladi osnovnoškolskog uzrasta mogu da nađu nešto zanimljivo za sebe i njihovi nastavnici, a opet i neko ko se bavi istraživačkom delatnošću da na jednom mestu ima zaista sve potrebne informacije. Ideja je upravo da sa našim proslavljenim olimpijcima i obavimo što više intervjua, da i od njih, tako da kažem, digitalizujemo sve ono što oni imaju kao uspomene, da li su to slike, odličja ili neki zanimljivi novinski članci, tako da, eto, u perspektivi mogu posetioci da očekuju još puno zanimljivosti.